Nakan nani hadesa na nabita. Makadang kataw matu pura milaw toba tapi dini tarima toba na. Nasabak po ng Allah Ta'ala subo ng ijana tapi natung ka mapitang yali na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba atau yang katita rakam oko tu yan natuto din ya dampangi dosana. Yan ang mega makokoy. Ang kataupan rita ramtay makada nanigi-nigi tau masjidat ka na mo sisap bumi rupiah pakada sababan likiraati maulidin nabi yan nasabari na ibaca sejarah na nabita la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah maka itu tawe din nasalailino kecuali na masaywi pong Allah subhanahu wa ta'ala nasabak magay sininna waramparangi ang kay ipakitujuh loko agama na pong Allah ta'ala iyan na tumancajilit yang asal makam mananungang insyaallah de gaga tapas suri de cengnya de nawala ipo ang Allah Ta'ala narima ko na naro pasangi pa yati jamay makoko de to na yang mananna umat salang isapaka pangkato tumangga ini adalah bidah iya ang kematian yang kato jamay ya rode na maulu tau mitau ta maranaka ya roma maulu tau melo ta masuruga jadi menyibawa kenri mati si runtuk. Iya. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian iyaro nabita Bapak Ibu sekalian suku memetoh makanya alena memetoh iperingati kelahiranna. Sitonganna dua nabi peringati kelahiranna. Nomor sidi Nabi Isa itu dengan Natal, nomor dua ale melebina Nabi Muhammad SAW. Iyaro Nabi Isa de memetoh pernah mati. Wedi oko ajaran nasalang ya kami menrek loko langit kedua Nabi Isa. Jadi yang silu Isa penuman mi yaumil jumati fi manaratil bayda. Engkana rampir nasi di hadisa makada matu oko akhir zaman no Nabi Isa melalui manaratil bayda. As-sujumane pano masam pajak jumai si bawa Imam Mahdi kana rampir ko hadisa. Jadi Nabi Isa dek namate. Nabi ta iperingati kelahiranna nasabak tu dimeloki maka kehidupannya selalu kita ingin ikuti. Jadi ya tau malo yang maulu makokoy melo mala guru ngang sifat-sifat napunai ale malabina Nabi Muhammad SAW megamo tapi dia tu le macuri manang ya na kesempatannya melo ka palabangan dua telu anu purena palabangan Nabi ta nareko baraka na maulid sitonganna adalah ajaran-ajaran agama. Kaya gana yero nomor sidi matan resiri. Dena gaga tau pada nabi tau tan resirin. Dena le agagay na rekodin yaling. Apalagi ko alin namin malang yalin na dini man. Iya. Makanya kung kagaga pa bu aja niya sikedang. Nalipit tayo ng payala. Ang katalo aja to masikedang. Iya. Apa iya tu tahu matan resiri denala gagay na rekodin yaling mabaraka sana. Iya. Tapi ya kung kaagaga na sandar katalog ko nabita malah da tu puri orang no. Yan tu ampai ya kalau mamaulu tay ni alit taloci di malah da Mario. Tapi aku bali bola tatabawa taloci di macam itu. Iya. Masaba magay nasang ni makada na capatoka. Tapi ya ko talo maulid pasti na porano magay. Karena dia disandarkan kepada Rasulullah. Dek gaga-agaga sanre loko nabita dia mulia. Makanya sering saya sampaikan, air Samsam itu adalah air yang penuh barakah. Bukan saja karena dari Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi juga karena purai siges saatinna nabita jantunna. Watunna meloi pameraja nabita ni pui arona, yalai jantunna nabita ni patamo ko si dia onro wada, yalengi we Samsam. Kemudian disitulah dimasukkan deni bisai atinna nabita nasabak dena macarepa maka dia topan rita pa hakiki wa Samsam ni melo ye diseri baraka jadi yalengi kesempatan gesai jantuna nabita karena air itu setelahnya dikembalikan lagi ke sumur Samsam yana tu ampai nanigi-nigi tau meminum air Samsam maka ia tu wae mancaji pak burai mapamasso napatan natui atie narekonai nung itawe. Itu karena pernah menyentuh kalbunya Rasulullah.
Yang kedua Hajar Aswad. Ya kalau wi Makkah tahu umrah atau haji, ko matawapa malada mari umaranu untuk bawi Hajar Aswad. Lau pasangi maka dia tahu pandrita pa hakiki. De gaga tahu bawi Hajar Aswad latu ya sewe bikin denang kana bawi nabita. Itu adalah batu dari surga yang awalnya putih menjadi hitam. Nasaba si gessa itawe megay dosana. Pada mikong ka waju putih to linages sa carepa mancaji mabolong. Makumat itu situ kan Hajar Aswad. Awalnya itu batu putih, tapi nasaba to linabawi tawe lette dosana lokor mancaji mabolong. Maka menjadilah dia Hajar Aswad. Ia batu tidak sebenarnya mulia seandainya dia nang kana bawi nabita. Maka Hajar Aswad itu dicium karena Rasulullah pernah menciumnya. Tapi mangka tahu pandrita maka dah sitongan Hajar Aswad itu adalah pengganti tangan Allah di muka bumi. Jadi nigi bawi Hajar Aswad san rawe-rawe pada kona bawi liman na po Allah Ta'ala. Itu. Kemudian yang ketiga, ya nabita ko jokai angka alut tutupi. Itu yang dilihat oleh Pandita Buhairah. Nabita ko jokai dia itu nakan may mata sof, ditutupi oleh awan. Tapi maka dia tahu pandrita pa hakiki. Tanya nabita mitau nakan na cahaya matahari tania. Dek na mitau mapala nabita. Najagay matan nasoy. Nasaba iro matan nasoy cahaya na pulukwi cahaya na nabita. Dari nurun Muhammad. Jadi pancaji bi matan nasoy pulukwi nur na Muhammad. Ia ko si betui nur na nabita si bawa matan nasoy. Hancuru i matan nasoy. Maka diberikanlah awan untuk menutupi supaya matahari tidak hancur. Itu begitu mulianya Rasulullah. Makanya ia naro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tu ampai ko bicara cahaya teh maka dan nur unsur sumber cahaya adalah baginda Rasulullah. Bahkan meki lo surga na samangke nabita kor kene kinaraka nabita namu idi metomi lo naraka kan. Jadi Rasulullah yang kita ikuti. Makanya lalangnya tama surga Pak Bu dua nih. Nomor si di jalur polo ko Allah Ta'ala langsung hak prerogatif maka dete pamasih. Urusan pamasih tania pahala ibilang tania. Aja tak kala ia tahu ia masih Allah Ta'ala misalnya sange pamasih. Kadang-kala ibadahnya kecil tapi Allah merahmati. Kadang-kala kapakasih merajah tapi dia masih pun Allah Ta'ala. Makanya angka wanita WTS asumadak kami na pinung na ijami tama suruga itu urusan na pong Allah Ta'ala karena rahmat dia nawa dicampurukir. Tapi jalur yang kedua angka yasa jalur syafaat iya na hak prerogatif na nabita. Jadi yalit wad di patamay suruga umana nasaba sinin na nabi yale mana kesempatan milaudongo kolino untuk meminta kepada Allah tapi Rasulullah tidak mengambil. Nabi Isa nalah, Nabi Musa nalah, Nabi Ibrahim mengilau, tapi Nabi Muhammad deh. Agana sanabita, ya Allah, saya simpan untuk yaumil akhir. Aja nawi lawi kolino, oku pisurimun rimatu napa mengilau ang asalamaka ngumakku. Makanya wasarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Tiga melo lolongang syafaatku. Nomor si dina sanabita pegaiwi sujuk muriolo na pong Allah Ta'ala pasti sampai sunnah. Makanya di Bapak Ibu sekalian tapi sampai sunnah tak sampai sunnah yolo na subuh don rakang imunrin na subuh digagah sampai sunnah suruk sholat isra itu dikerjakan duha dua apa anang arwa iya ko hadesa ulama hadesa gang kami arwa iya ko ulama piki nalalatu 10 jadi duhae dua apa anang arwa maksimal arwa iya ini mani bawang ya kedua itu letak jama ya narota jama tapi Pak Burautum itu iya pasidakana watakalewe ya kopai dena kasih sinamate ya konangi janji tama suruga melalui babu duha angka pintu na suruga ya babu duha nigi jame sampai sunnah duha narakana istiqamah okuri palalo matu. Iya. Jadi hadis qudsi nigi tahu istiqamah mas sampai jangan narakana di waktu pagi lai patame suruga melalui babu duha. Ya korua rakana pamaseh. Ini mani bawang ya ko mimi mali Pak Burautu don rakana tajama.
Ya komeki male Pak Burotu lulu deto kasih asina tomate pagan na ya pa. Ya komeki mala dua ya napai tambay tama suruga malalui babu duha pagan na yan nang. Ya komeki lolo nga pamase pagan na ya ruwa. Di mani bawang. Tega waktu na makanja ijama duha ya natama na duha makanjala da ijama. Tapi ya komelo ki suku na duha lay bagi duay. Pas masuk duha kerjakan 2 rakaat. Mepi matu tate 10 piliwa nampai ijamaan na rakana mancaji sampai sunnah awabina sana. Itu istimewa. Nigi mak duha angka hadis na nabita dari Anas bin Malik. Ini hadis marfu. Hadis marfu itu langsung disandarkan ke Nabi. Siapa yang sholat 2 rakaat di waktu duha di awal. Jadi pas tama duha tajami 2 rakaat, tapi pangupune tentukan. Rakaat pertama sesudah Fatihah tabacai ayat kursi ke-10. Rakaat kedua sesudah Fatihah tabacai qul huwallahu ke-10. Agar nasa nabita, maka orang itu pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yan anak kada tau pandrita pa hakikie, ya komelo kololo nga pamase jamanya. Namo cicam ni sa umur hidup yang pati pure mo jaman na cicam. Nge, biasa mo ta jaman na. Biasa mo. Pangupunan itu bawang niatna duha mo pangupunan mi Al-Fatihah napa ayat kursi ke-10 rakaat pamulang. Rakaat kedua sesudah Al-Fatihah ibaca qul huwallahu ke-10. Iya. Jadi sampai sunnah pamase ko pure romatu eta papisau ni aja tebagan na ya pa dua na tajama tate 10 piliwa nareko mapalla-palla ni matal nasoe. Ya ko istilahnya hadis ketika anak unta kepanasan. Iya. Jadi ko mapalla ni matan nasoe ijama ni annar rakana tak 2 rakaci di bersala gannamu ya ruwato ka 2 onna pamulana ya le anna capana aya mancaji awabin iro. Aga barakano ka awabin maka de nabi tapada ko masampajang 12 taong etana. Ya dampang ngidosana 50 taong etana. Idi mani ya mikomeki pasitar rubawang yang pala duha ni lolongang ya komeki matanre-tanre palana ya naro tapake. Ya, tapi marat jiko pak galu ngapa aku ni galun na yero. Marat jin ni. Ya miko pak kantoro guru sekolah menyamang waktu istirahat nana wadina manfaatkan untuk sholat sunnah duha yang nilainya menjadi sholat sunat awabin. Kemudian ia tu ibadah sunnah jalurna syafaat. Makananya tu wajib denang kana tapu mani pahalana deni tapu apalana tapi ya sampai sunnah itu disebut karena itu jalur syafaat. Jadi ya komeki lolo ngapamase wajib makanya ibadah tak bagaimana sakka wajib angka sedekah sunnah, puasa wajib angka puasa sunnah, kemudian sholat wajib ada sholat sunnah, puasa wajib angka puasa sunnah, haji wajib angka umrah sunnah, syahadat wajib angka sholawat sunnah. Magi nang kawaji ang kasunna yaro waji jalur pamase yaro sunna jalur syafaat yana tu ampai nabi tayaleng hak prerogatif na sabak dega ga nabi yaleng pengakuan ibadah apa de tu gaga cowe gay pakasiwet di imun ri dega ga puasa yang kepuasaan nabi ada ialah toh puasaan nabi Daud ialah toh puasaan nabi Musa ialah toh puasaan nabi Ibrahim ialah toh donna nabi Musa ialah toh donna nabi Daud ialah toh ialah mana onroegan na pakasiwir jadi ya komeki jama manangi sigan rusuk memangi jadi tasapa ni ro kega wat dinonri mapananungang namode na mega kumananungang moy iya daripada mega tapi dega kapoh. Jadi betul kan nah ia natunakan nabi ta'amala kami na puji pong Allah ta'ala iya mananungang wa inkallah walaupun sedikit. Namo qul huwallahu nya ke-10 ko ele-elebu itu dibaca. Angka matohat desa ramping. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi, maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Meki ga mapunay hotel ko surga. Baca di qul huwallahu ke-10 ko ele. Ya ko makadaki wa marepaki na magampang. Ya ko masampa ja subuh ya ro tal pangumpo ke-10. Hari mas sampai sunnah suruh kita ali pangupu ke 10 naka 10 matiti baca yan itu ampai kata panrita na patano ko pangupu nasa daripada tulas ko baca asampaja no mu baca tu cicam mani mu jaman na 2 jaji
Kan makiro. Nah, itu sehingga ada yang memasukkan surah-surah tertentu dalam bacaan sholat. Jadi ini di pasal ya roh. Malam masak kami pendapat pemahaman atau pandrita yang pernah gabung. Yupui dia nak mondre tu 5 pasilepo mi. Apa silepo hadis mi. Yang kasih hadis nama makui kapang, yang makui kapak. Dia nak pahangi. Iya. Barasanji nak pasalah. Barasanji tu motor letek bola baru nak barasanji. Nah satu medo sama nang dia gak lelena. Menre bola baru teh mak barasanji na pasala toy. Malyo to baru teh mak barasanji na pasala toy. Mahake kay teh mak barasanji na pasala toy. Padahal hadis Bukhari Muslim. Maka dia Nabi tadi na suku tepat na si dia selang na rekode na yasi ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Bahkan melebihi cintanya kepada dirinya. Iya. Jadi aku nggak tahu pak aku lebih napoji otona, lebih napoji bolana, lebih napoji bayinena, napoji lahkaina, lebih napoji anak-anak daripada Nabi tadi pernah suku tepat na. Iya na kalimat napak dupai tau pandritai riolo. Maka dapat ko cara pak dupai. Ya ko mali ko oto baru, aja monroi otomu, aja mulai otomu ko demo barasanji. Nasabak mo pak dupai maka ia barasanji rampe-rampe lo nabita, lebih upoji nabita daripada otoku. Mak barasanji oto bicu imatan re maloko ni mak oto sedan lina papui mang surut tu dak dega kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks engkau to bola baruna dia tu namanya monroi pura ni bola na makalameni leteki mak barasanji tu jolo koni magai mitau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dadema tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na noli pagawe sarai tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli na lena padong ko na to macho milodo mamagi-magi na baraka ipo ng Allah taala agama na nero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yolo nabita mak barasanja jolo napa wonroi bolana. Bahkan ko nampak butingnya anak tu dak butingnya semak berasanji tu kawan ni. Tahu mata ko tudang buting paru di pak do jasiha. Magai dena melo ko nagesai bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia na romaknana na tahu mata tadiolo dupai ase baru menre ase manre ase baru mak berasanji. Yo po nak monre magala ni makapala tapi makunru pahanna. Sehingga jenade na pada na pahangnya na pasala ni yo poto mata tariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahanna na parotes mana na jamai tahu tapi dia kan piga boleh na bangi tay nak kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masam pajang anak monre mana itu mai ka makotu iya. Jadi ini penting saya wasiatkan. Ya. Jadi usahakan ni, ya naro, meki pak dupai, dia nak sale tu teh kalau letek bola bari nak bersanji dia. Tapi ya ron nak terpahang, maka dia bersanji we dampe lori nabita masalawat lori nabita mamagi-magi na turu barakat konronge we. Iya ro, aja tak kadai mado sakit ko dia tak bersanji, wajib bersanji dia. Ini yang penting saya wasiatkan. Tapi mak bersanji mau pada kodi? Iya. Angkat tu ya sama baca doa apa? Mau baca doa tu kah? Iya. Cuma ia baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadis uruntu. Nabi talau bolana Ibnu Abbas. Oki bolana Ibnu Abbas si palena kangi andre Nabi tak den andre. Makre jo Nabi jolo. Musidak kai ka andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang elaw ni nabita ko jallo ka onro masampaja ko bolani Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa yi masampaja sunna ina nabita milodong ang Ibnu Abbas enapa lo manri andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tu pak doa nga makan jala da sampajange iya tapi ye di imata ko lo imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake makanya ya rodonge berlapis-lapis biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi
iya ro nabi taka manasay tarima donna magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongang na tajam malaika malaika catai de na lapor malaika kecuali 2 waktu iya ko sini ngisi bakami sih jadi ko so salasa tak baca maka nih na kami si pilih lapor jadi to so salasa to matajang araba matajang kami si pinapelapor jadi ako sampaja din natajang nasaba ini na si Pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung ka masalah aja tilo dong sampajangi ko pilalan na sampajangi na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopura na maberesalan na pamilaw dong makalasi tu malaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si Pak bicara si Bapong Allah Ta'ala apa iya ko isaliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si lapor maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doa musafir bismillahi tawakkal tu kan kana tu ya pala mo ya ro tapala mo bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal terlupa dong ngia tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu ukoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melok joka agak iya itu sampai tomatot tariolo maki boleh lego apa isaliwan na bolana tapi dia panas dia panas deh ya joki tudang masalah ini ale bolana tudang nyukur na pakanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa makadala haula wala quwata illa degaga ilo ule tamanam itu po yan na tu nakadai po ng Allah Ta'ala palala ko ali na tu barakaki tanya iko insyaallah po ng Allah Ta'ala selesai kami yan na tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus ibu Allah Ta'ala pasti dimudahkan yo pwede uko ka matu lo melo masinga ko mo singa siya matu dega ne si runtu jadi segala urusan diserahkan jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka maka bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininna urusannya Pak sarakan mikilo latu ya matuti pake iya talapuro iya romelo inaka Allah Ta'ala mimis ang urusan tak alina selesaikan kan makiro iji pangoloy napakijok ka itu kuncinya kemudian ini nero makalakaon apa dongat to yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampajahat yang kaya sampaja istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampajaro pada nabi tero makala mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulik kana palinna andre nai baca agai baca pak dongang mato tapi macai tau pandrite makala iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iran dongang makanya palinna ko andre apa angka tu apalanan rewe iya ni palinna kang andre te napatapulo so napatapulo ni na tu napacapu kota na konandre na de na mungkin ngimangil law boto pasti lo masampaja iya de na mungkin law ko to bolo rondangi makandang de to ga imapin rang lo makan aku lo rondangi itu kagak itu upasameman ni de pokokna naisang maka dah khairul mal ar-rijalun salih si kanjak-kanjak nai waramparang tepat napak dia mungkin apa pakai untuk makaleleng ya na tu ampai imangnya noli na suruh ni rok baca paling nak ni andre harapan na ya ko de ni tarima don na pu imang ko pian rebe matu apa ya ko nan rebe patata patapulo so na patapulo ni na de na capo kota na to lide na pa ni lodong malaika iya ro andre nan repu ima pale ya ko kuram mopi na lesiam pelo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja napa ni liwa etana na pake liwa nega na palana
pura sia roma kada ya ko pu imam manre de cek de mau pa ale te bukuran ni lebih canggih pak bica si pu imam supaya nandre bija-bijana nandre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran para ulama dulu supaya de na ci di minon rima dan nonga tapi na pasalamana teh makokoe tau makurat pahangin itu kira ini na salah tuh apa caki tulipu imam aja nih dibaca namorak bana ati nami na baca ko pure na pana baca Fatihah nandre yang penting nandre ko de nandre ketido cilina nah aja kama de diterima dona makiro itu kuncinya kita paham ya aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko tomate de nandre tipu imam ngapalana lo ko tomate we makitu jadi aja tak ada aja na puji nandre tau mati ya toro tapalena kang ipui na mau padiwatang sangano tu na puji nandre almarhum tapi perra si bapak Banjara pui na mau padiwatang ya wani Juma apa tuduh paki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani Juma wani na paturu pong Allah Ta'ala malaikat nanya tu malaikat na puji harum-harumannya nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bid'ah cuma ya mikolok pisan roy manca jadi bid'ah iya masalahnya ini apa yang naleselok ko sanroy maka dia nak dupa-dupa sandro nih dia nak kuah imon rimanya tu sandro dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat ia tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahajud mapa tu dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam apa tu dupa ki sunnah itu angkat tau mate apa tuduh paki nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah apa ya kau parfumi deh umat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham nah sangi rumpun na dupa pala tu ipa dongange on rotona tu liwar runi tidak beruga lok imange imange nama lemah iya ini penting saya sampaikan tapahangi makamu itu juga dupai balu oko makai kama banyak buhur banyak macamnya ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pa nagola kasih na tuno pak mawangi mato iya ulilase aga irakoy apa lai tuno mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpuna apa kene rumpuna pak sabuk kalau ku bawa na tempat tuh atau motor pixer itaro matan regas no ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh napa isi rumpu imam milodon de tania harumannya iya penting itu de na ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu de malaikat ini je dibutuhkan na sabak ya ro malaikat ele na pilau dong dia na tu ampai makan jala da sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak mata nyameng iya palai ko masalah ni teh nak kali jok cinampa tu mataku matu atupi iya na to ya tu ele ni makotiha nasabak magai itu resonansi malaikat mereka wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandritai maka dia tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru duit tawe tanya ji bawa pacakaru duit tawe namo tu malaikat patin roti tawe ia mu pura nama jene mu baca tak usah ini tahun itu saya tanya mak depe ia mu cakaru duduk mau pa malaikat nanya tu kayak betul tu cakaru nape aja kalau lampas si garu-garu ni barisi nak laki gaje barisi yaw barisi mati gaje domba gaje iya magai nasabak resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri maka mau macam ni bilang-bilangnya tak dia nak bawa kayak si roletu nah ya alas sih maka mau kah iya itu hawa malaikat nomor rotan lu kayak ya kau maju mai teh ya nendre pak atau baku mimbar ade jile mata nama
moy. Mako mani baten. Pura sinagalulu mako na buka ina laba moy. Iya, magai itu hawa malaikat. Nah sabak ya tu pakatok bainenre na kumimbarai. Tamamanan niya tu malaikat pamasayo ko tu. Iya, yan na tu ampay nabita na tete malamte katok bana. Apa masesay tet perangitin rona. Iya, kapwa tu pakatok bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ni. Katalu ni teh katulu-tulu dia pada pajak. Malah gak pakatok baca aja. Iya. Jadi upasang itu sampai makan Nabi dia lebih utama itu malam pe isam pajangnya nanya katok bay. Nanya kui baca katok bana Nabi tadi gak dapi pitu meneh. Nang kapakatok bapa 5 meneh. Napa maraja sadar nama celak rupana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih deh natin ratau palai ko 5 meneh deh tulilala kata ada temakan apa iya ko lago-lago ina titi macam ne makai matin. Makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasabak makon natiro tinule perang ite cakaruduna. Apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole darai tau matakko tama marlolongan ngase mak baru deh mamak mematin rona makiro. Itulah jangan menyiksa upasanya itu kuncinya kayak kasih waktu untuk baca karudu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka dia tau pandrita iya tu malaikat hawana napatin rome matuki iya. Makanya subuh hari itu tengah malam yan na tu ampay kong kabola yun rin na siya matinro mata makura-kura malaikat na tu kura-kura malaikat yan na tu ampay ko to makibola pa aja ni pak gan na ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalnya 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi ganna bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan iya. Kadang-kadang lelena ukwi malah dasar tau pandita maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na ito nalo kurang makanya to matatario makibo anak kade dito gagal na balik ko di na 10 sidi 10 talo tunaba na mako to makito nasa ba makadede paganjil tapi katawi ta napasangaro tau ko pahikmay mega di makokway ko makibo-kibola de na sinraja pintun na ci di malabba ci di madani kato makorodi natelada ko ulama hikmah tu sabak magay makadaya tumatu puna na bola ko tong kasalingko ko tu itu na pemaliangan itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja ci di madani engkau ko tumatuk law salah si wali keluarga itu dalam hikmah itu tapi dito gago ko di aja mo tarewa bongkar pintu ta maka da iya dapat pajokawan di bapak lah banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na ton rumah sampai jasunna aja no ko masigi mana sampai jasunna tak yaitu Nabi ta nataguro sahabat na sabak ko manay masigi nataro sampai jasunna maka Nabi ta ilata jal buyutakum makabir ajong paciki burlong bola mo riba matin romon riman on riba sampajang nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was salah rewa ko kurang milisari baraka ya masigi ma baraka ni hukum itu milisari baraka ija aja ton ribangi matin ro yan na to ampay sampai jasunna imon rinesay parewa ni lo boleh ko na boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaikat aja nak ko mana masigi iya tapi kato je itu tahu yan na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana angka tapi dito ka tahu penra to ko mimerohi mabilay iya magai melisari baraka boleh nasabak ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat
nang kamasigi ya panang kataw lepam tau lepam mas sampajay mapala tu yon roy jalan ngasi mapangga matoy boleh makotut palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamay kato ni setat tamay kato ni setamay ang kami mas makokwa kang makibo-kibola itari ni kamera mandi WC okay lala kamera mandi kamera itaro WC jadi ini natarongi kamera tahun rosetang kamanasa itu kanjak na WC pas tama kyo ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh ya ko ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metomi ko malo lisu de nak de padahal dia nggak biasa iya makin megala sama kalian nasion rame matoki nawasa ke baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is lupa masuk setan ken dulu loki kamera mama koko kamera nasa masuki matung tama sih kan makiro iya tigare ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja mau tarewa si bongkar WC ta upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui namanya mayon ya boleh iya itu iya nareke mana tahu pandita itu riolo tuh nisaman itu ulama-ulama hikmah bisa tahu itu karena ada memang ilmunya iya mereka tiap wacarma itu pak maka dade ya kami komisa ngisipa anak pertamamu dua sipak atau sigaru itu anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ sipak baik bapaknya angka kutu jadi kami kimisa ngisipa anak pamulata sapa bani agak sipak makalilang ukindo nengka kutu malake sifat baik bapaknya kau ketu ya kau anak kedua si balikan nah sifat jelek bapaknya kau ketu sifat baik ibunya melekat di situ kau anak kedua iya ya pak menerotisak tapi nak makan itu pandita ya kau anak makun rai pamulang kau tu indok na tu layolo mati biasana ya kau anak arwani pamulang anakmu ambok na tu layolo tapi tidak semua tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah aja mau tambah selong aja mau tak kena di pak salama nak tidak selamanya tapi sebagian besar makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten itu ilmu kebanyakan iya wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegare itu biasa dijadikan pelajaran para ulama iya kemudian iya rona matandre siri iya nasipak makan jala dapat iya nama tandre siri nata insyaallah makun rai dena na buka ya uratna iya paya mega masalah makoko media sosial nakan nani hak desa na nabita makadang katau matu pura milau toba tapi deni tarima tobana nasabab po Allah taala subo ngejana tapi natungka mapitang yelena jana jenang kalau melakukan dosa melalui media sosial namo pura ki toba atau yang katita rakam oko tu yana tu tau deni dampangi dosana iya yana mega makoko iya ang kasiasak berita hoax iya tiasa nge berita hoax berita beleh iya angka to tiasa prank agak prank beleh to ya tuh beleh mana nih ya tuh pak bu iya si cedek viral ya si cedek viral ya mana namanya masalah makokoi iya mudah-mudahan itu kok penranga iya taruh di viral kok makan jakmui iya daripada viral dan masalah banyak berita hal disaring itu berita aja na megala damita media sosial napay mapangewasi bala kay natapampen rin status oh ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi maka ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo iya di situ iya tapi makomi mati itu pak ya kona dapi ni patapulo tungumuruk na telayase ada di situ keinginan ingin menikah namo tu makun raye melotot tolay lakay na ko tu ang kato keinginan na niye nadapi yero makete pubar kadua tania kalipatan 7 pitu suri mas sampajang barasa iko 10 itu naso masuk tahun 7 kedua 14
21 suruh maboting. Ya nasabak di situ 7 ke 3. Ya kode na boting ko tu 21 sampai 28 marajiraj ini tu musur ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamelo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagai lakai tabua. Iya nama kanja mo servis na lakai ta insyaallah de nakajili-jili. Iya na melo jo kata jamak tabawi liman na tasapu palipalin na napatales sa nyuman terinda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa. Yo poko medyo kalakay na kaname na jo kana saja kana. Anyo de merto. Iya. Angkay pole lakay aja dipida susah. Angkay pole kagaga na bawa jampuy masija. Isuro tuda ko kadere na pay baw sara na mamak ko. Age podangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih. Iya benar. Aja kau boleh mau apa kader boleh telepon kan masih bisa ubi. Manang kemana makun pada wartawannya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah nama sengarang. Denang kana masusah. Angkay nabita pole ni tay puro na palio ko popana na panasapu-sapu lu nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iya. Iyo po ka pangini baineta dena kana palio ko popana pa. Dena ka. Iya. Na iya komeki miterone tak detako na magampang paliubanyo ko popata na patasapu sara na waru-warung sara na tapatan na papenadinna. Makutiha. Iya. Nama kunre makuka urusan nama naman itay nurus. Misa mana urusan na tayo. Nasa kayano ko Jakarta mapadiuto na. Kayano ko Jupana nasa mapadilaka na. Ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantan. Mapadido Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba dinisan. Eh kutsara na happy mana minaita. Dito kako ko eh. Teka mengaku. Iya, ubar sa memang eh. Iya, layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Surga itu dimakun raya magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta, makanja puasa paraluta. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mamakun raya Pak Bu. Makanya perlu mi sabar di makun raya. Iya, iya tak bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakai ku pakoni roh. Iya mematumi tu jodoh tah. Iya, Pak kami toje tu lakai lambak loading. Mak bicara tu 5 loli su campala desa kadake ke tengah nah. Nanya apa tu makun raya tak pemakanja kali-kali dah sok kije melo lawe. Tak pemakan tah nu bawan ni. Itu tidak boleh. Memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan nampak diwatasi tembus lekatnya. Termasuk kisah sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakai. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakai ta sabar aki mama ko letupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami tu makun rei napai ma 28 dana lakai na tak pernah sabuhan na sudah na sobat. Ai tapu kin rejeki lawe. Iya, ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakai ta mataruh. Natarima di dani. Pak kami tu lakai mataru-taru Pak kah. Iya. Kato tu patah kalupang. Kato tu patala. Iya. Kato tu menenak. Iya. Terutama itu menenak dia sepensiunan. Iya. Ko pensiun itu, oh makanan nak tu. Iya. Mandari mapat di docilina bainena. Magai apa alena na masanginan nak na. Ya dia sewaktu na dia pana pensiun ko mi kantor imanan na. Rewa ilau boleh deh namanya bicara na Pak capunan nak itanai tulis sulak ni mata na aja makutan nama di mana leleku nah kayak capu ni bicara na sisan na pensiun ini nama sengi mana nak ni materu apa makomet itu Pak angka itu ya tu Pak harus tersalurkan ya tu makun ria serasa lebih ada mesti na pau ya na tu ampai na mak baca balik mana nak to menonton mana nak to. Iya waktu itu ya ronewe talusap bu mina patasap bu jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang dia na tu na mate Pak capu nih memang ni matinro iya ya makun reye ya na dia na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang
Nya tu ampai makun raya marepa katulu-tulu maja. Pade na capunan nah. Jadi komandan na ibay na tapasagi manan na maka tario na capuri. Ya. Tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak. Dega rumah tangga dega masalah. Maka dia nang kenapanya wang aja tak cerita. Namo ustaz. Maka na teman teriolo dega aga salo dega aga lekoran dega bulu dega tupon dega rumah tangga dega masalah. Kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulas si rempa. Angka tahu kemana makobami. Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Nak dampai ko tapi dia nak lupai. Makanya kong kagaga naman nak 5 tahun tu ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Napa itu nakutan naman tu tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih juga. Dan dia ningaraman rode ya tu. Pajai ega na urusuk ya tu. Itu namo tu ulang tahun anak-anak dia tu disang dia di podangi dia disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Yo pemakun rey nama-nama manang itu. Tanggal butiku tanggal asiku. Dia na urus ya rone ya tu. Zaman-zaman nam itu na urusuk. Makanya tanpa sabar ilah kita. Insyaallah ko makanja ipalayanata de naka kita-kita. Apalagi makoko tantangannya mereka gitu Bu. Annat tu arwa agato makalasera. 1:9. Makunrero nih, cik dia rohnya sera makunrei. Siaga saingat asera nape nak dare dia piga jandai we. Dia piga tercatat langsung iya. Nanya tu jandai bahaya ada tu. Ya nanya mak baju ponco masalah raponco toli kolek inget deh. Roro tak nalakai ta ko ya tu naita. Upasa memen ni, kajagai memen. Kadang yang makokoi. Mereka tu paupa ya biasa sandala ni ulawan ni nau tau ya makokoi namo lakai ni nau tau. Mega pangalakai makokoi. Tapi aku makan jai servis insyaallah. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insyaallah. Aman terkendali itu. Iya. Taplah ni Bu. Pakan jaki lengi paket aja na tulir ro dastar de gaya mga dega modele na sakade kay wan kitu sudah dastar sakake ka kalipa na kay galo na kay kasabo. Na puji toje na pake na sa manyamo macakke tekon na macakke na 5 na sabo na ti. Ang kamoy baju makay sodio kumanan lamari itaro ya panipake ko melo boting. Magaya makabalo melo lojo kay ko kibola na dega modele. Namo ani malam pi pale koto pada tikungan. Ingat penya ibalo matandre. Oko kampuku de tona ko manya de. De pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake. Toko amas berjalan. Ya tutul la say uluna la kay. Make ko cici si tonra panipoto nagang kasiku. Tasak lala yo kalau butin. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Biasa-biasa. Itu perhiasan tadi makunda makeli cubu mana tuh Bu? Anti makeli cubu, rantai makeli cubu, gelang sembunyi makeli cubu mana tuh? Cidi itu bamuba cicing. Nah sabayana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pa jalo na temon ro cicing na wong kana tu tau taroi aja na mo aku tenangi. Iya, ya kuki anak 5 na de tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakai na tuh. Iya kok tidak tu 5 na janda ye. Iya. Itu kan macam cita tengah. Kali cubu. Iya. Jadi tu teman tu riolo de nak kutana na sampai romata mi 5 na nasa janda ya anu. Iya. Na itami kana tahu pura taro-taro anak na tahu. De na kutanang. Iya. Nasa bangkatan rana iyo pumakoko uy pasagi manang dia nagamis lagi padahal itu pesan dan itu tradisi yang semuanya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ia nak baju celak tahu mata tu ia nak baju ri dia nak darah tu ia nak baju ungu janda ya tu iya maku itu Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara ya pada itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu
ya kumak buai lokai jantun na jolo pita betongan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tuh iya na mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat membentuk karakter asipak telo ko ya tu telo itu ngang ide na makanjak libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tuh manana syariat hakikat ma'rifat asipak telo ko ya tu telo pak ekong ka telo iti tilok ko manu enerang ya ko mak boy de nang caji manu tetap memang cajiti tapi ya ko jokai na curi manu anakmu poda makoro pak bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiai pesangi kiai didi tongang itu de na berubah wakta na tapi iko mo berubah tapi agan na curi ampe kido madecin na kiai na makitu itu makna itu aja nih laba mau lubau malah telo de desa anak mundri itu mana tuh makai kerupan anak gatu gatu di pasero gatu di bakoro itu tapi makai luar biasa jadi upasangi ini kunci kemudian disipak na nabi tatalah wih si jana mah bicara si jana ibu ya aja na 1 jam pak ya para kangnya mana sang tate 10 nih maku ya disipak na nabita tabawar rewa talay namo kumamaulu kiya bana roti ngerang aga aja tasusaywi padatta rupata yan aruyasa rahmatan lil alamin aja tasusay padatta rupata kenro ki monro iya ko imangi aja tasusay jamaata maka lampe bacaan na tao nakan na asam urat timon kanite tulitin tu na makontol yang kamu pilago aja aja na malampe lada baca tak ko mancajimang kemudian ia ko makmungi aja to sa sisay po imang napay taluaya na baca tu 5 semeni betul lah rokok no aja tak kala anu minabaca menyama tu ko surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa lah ya ko surah malampe na de nagagamis sa sabong ya kada di ko mani kami umpikaw dari sagidi mabaca surah makay lampe sisa na tasaka mamakkumana ni monri sale dito ka patuji melo sabong dito ka mapalay maka na mani jamaah ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallah yan aleste tapala sambu magay karena nahapal yan ito nakadab de usahakan jamaah ikut hatinya ke imam aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sili ni menri utu na tay demo pana paja jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara tu limita jang makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magai tuli suruh macane suruh aga nandegay pasadeag ni dega kasi aling gaga pag kami to lakai makoto maka chiko maka may balo may anre na memang rebali memang remanu memang rewaso tas 10 pemisa buna store yan ang kalakay makoro bu bacangin surah yasin na masih jamakap apa itu ya kung kadita di aronewe talingi makun raya na lena makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita alay pabere itu ma ang kadita taroy amana yun jadi di makunre ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permiso ko lakita apalagi makadayala dia ko kanton na aja lalo makadepak kali ngajolo dita 10 sabu meka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali surara tabawangi lakit ali na pamalingi apa itu makunre ko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runto nalamanan niyo deka kasesudah jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makunre Napa itu Pak dongan makunre luar biasa 3 kali lebih cepat diijabah jadi makunre anak-anak tak tilodongan Pak makai ka makunre mandari kalau ka macara mangkani wae na pasipulu doang ustaz makai woi betan anakku agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua matanda tuh Pak Bu ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tindok na komelo berhubungan Pak mupu bapak surong
maka bila kena nasa dia pernah mati lampu lacak jolo tak ketika dia kakang aja lah kat tu ya na tu mak bali-bali tu anak ekong ka dia tu kakak ko pa iya aja yang kedua angkat to nasawi maka tengah mak bicara ustaz ya to situ ko tengah mak bicara cakarudu ya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadani amma apa landro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabi tanah suruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pacuru 5,2 napa to malah pak halus napa baca salawat ni gosoka yawana lilana kapitu supaya dia cepat bicara iya ya roh madu ya tanya madu asli pak itu madu asli malah lagi ko latu boleh ya ko lutu ipan newe berarti madu asli itu ya jadi madu dengan garam halus lai sapungu kiyawana lilana bacanya salawat ku jumai ku makato baitau insyaallah itu cepat bicara ya ko dena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang diru yang tidak mau berhenti itu air sumur gas obatnya itu kami mato tu we na nabi tak pernah dogi khusus nah pesan maka dia mati kak ya matu mau diowanga dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu berakal biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang kemudian yang terakhir maka dah kauna ya ta'ala ajak tersusai pada terupa tahu mak bali bola ki ajak tersusai pemerintah tak ajak tersusai insyaallah ya ko iya na tu bali galu tak ajak tersusai pak mega tu bali galu ma pakai kere lalu mina aja tapas soleh na pujai pambatan na galu kato mako atu pura pi macomo teh napa mapasolo wae galu kato mako atu mega rupana tu pak galu pak mega pak ya pak galu ma to jadi wisang kemudian aja di jamata iya man ro batala dasar papa DC ni iya papa DC televisi ki papa DC ngase pak jarato je ma DC nya tu papa DC televisi ni jarato ma DC pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na pak dakke na pak kemeja soli tau iya de to na ko penra de ina tu nak kada guru tajara tu papa DC elektronik ma DC pak mega kelasina iya de to tapi de to kagak ko di ya to mi makoy ya ko malampuki insyaallah de ya kong kagagata de na berhaki malai sekoro natale sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar ya na tunang katau pak malasa anak ko pi Singapura napang ka pak burana angkat toi di anak tamala sabot dress mininu na paja nay ramnya daw kiloro paja ni tapi anak tahu sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matuy rolasan ma idi bubu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki kalengi andre bali bolata ta apa pasilele tawe pa itu tamaseke de kasi ngaranna ya ko mati de kato terri on rojane tu to seke pak namo to seke cacatoy ya ko mati tau seke sikat bimite na labat law si masyarakat buru ni runtu asanna yan kat di patau biasa je padahal buru ni buku-buku na aja tama seke abas sakit nasaba yam itu tulina rampe tau ya rawaram parangnya aja ni lemak ya sidakangi ko meki malomo meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa pak bu ni sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasang kita bangun nih pakanjaki masih ya nama kanjak mau masih ke tu kampung yang menrek dale ya nang ka masih ke tu kampung yang dia nantar paliah sinre ka tu dale si kanjakan nama masih makuti iya komeki mite dale ke tu kampung yang dupa sema kata bangun masih olah na pong Allah Taala pakanjaki insyaallah ya ni onroi mak bere jamak turun ni baraka aku tuh nah ya tu balesui balau ya ni tu nanre ko anu masalah ya ko tapasui sakka na de nanre iya ti ampai pak ku magalu nganang ka balesui manre balau lo poda me mak wajah ti sakka na jadi menemuan re tu sapa ku rode nak menjasa ka megadrusu aja nanya tu mudah tu iya na sama tu na isam na atanna po Allah Taala na masih kiri mana iya pak yan jadi na sakka itu tetap maka solang
Lakai lau salah anak jamang kali ngabaca motor silap po aga kumay magay nasaba de nasupat tolak balana tolak bala ki buah basaki asida kasubuki basaki bali bola tata silele ki supaya aja na sawe la selesai andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patuda lakai tetap patuda mandri isi bawah mabela tu lasai makokoy anak naman rekulon televisi lakai naman rekul kadere bayi naman rekul ada purang dega gabaraka tak de manang na tak de makokoy may kapabu kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male carma ko mapamula tu capana upasangi di sikiri aja tasalai aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawat aja ini di bawah meki salawat ibrahimiyah meki salawat tibil kulub meki salawat syifa meloki salawat sempurna meloki salawat jibril di bawah yang penting aja nak kurasi sabulalan sesuai napatillau barakah insyaallah ya niko daraja tabutukan surah al-insyirah alam nasrah aja nak kurasi ratulalan sesuai tabaca napatillau barakah aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nak kurasi ratu tabaca surah al-insyirah ya ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewa lakai tenang anak atau lima susah ina ataina aja na kura siratu tabaca lalana sesuai tilawi barakah akan ditanangkan rumah tangga itu ya ko puramana ni tamal kanyero na demo pamadeci macila kami memang itu akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.